Ćao ekipo, ja sam Nikola Pavlović. Danas ću podijeliti sa vama neke savjete koji će vam omogućiti što bezbednije i lakše trčanje. Danas na tržištu postoji veliki broj modela patika za trčanje koje ne moraju biti nužno skupe. Dakle, prvi savjet je nikako stare i dotrajale patike. Drugi savjet se odnosi na obim i intenzitet treninga. Ukoliko ste vi početnik u trčanju ili neko ko se trčanju vraća nakon duže pauze, svakako ne bi bilo poželjno da intenzitet treninga bude izuzetno visok, niti da obim bude izuzetno velik. Ono što je glavna poruka ovog drugog savjeta jeste da krenete lagano i da postepeno povećavate intenzitet i obim svojih trkačkih treninga. Treći savjet se odnosi na kadencu, to je broj koraka koje pravimo u jednom minutu. Idealna kadenca je od 170 do 180 koraka i ona zavisi od visine trkača. Ono što je bitno naglasiti kod kadence jeste da se mora uskladiti rad ruku i nogu i da radom rukama dajemo ritam nogama. Posljednji savjet se odnosi na položaj tijela prilikom trčanja. Krenut ćemo sa vrha ka dolje. Prvi savjet je vezano za položaj glave. Glava treba da je ispravljena i pogled je usmjeren ka najudaljenijoj tačci i na taj način ćemo da omogućimo tijelu da dopremi što veću količinu kiseonika do pluća. Naredni savjet je vezan za položaj kičme. Ona treba da bude prava i tijelo nagnuto ka naprijed dok ramena su opuštena. Gazište uvijek mora biti ispod centra težišta tijela i doskok je uvijek na prednjoj polovini stopala. Na taj način mi utičemo i na dužinu koraka i što je kraći korak time povećavamo kadenciju i ekonomiju trčanja, dok sa dužim korakom možemo uzrokovati potencijalnu povredu. Nadam se da su vam savjeti bili korisni i da će vam olakšati početak trčanja. Trenirajte, uživajte u trčanju i budite zdravi.